يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لي. سلام دوستانی عزیز، ما امروز عملیات تیار میکنیم. برای عملیات ما در کار 3 تا تخم، 1 تا سیر تیار کردگی، نمک و شیر. اول تخم میکوبیم. این завтрака духтаро тайёр кардистай Зайнаб. Завтракда омлет кардистем, омлети ба шир. Намак ками андозем ози. نمک هم میاندازیم، بعد با میکوبیم. اکنون شیر میاندازیم. و میکوبیم. این سال دیگه ما دیگه نمیکنم دخترو، فقط زینب میکنن. تا دختری کلانیم ما تمام. زینب خودش دیگه نه завтрак تیار کنی را کلی یاد گرفت. نه سیر هزی نمیاندازیم. وقتی که омлет میپزه در сковородка، بعد سیر بلوش میپوشیم و میگیریم. دخترو رنگ پیتزا بود میشود. کمتر زلینم همراه میکنیم، یا کمتر گشنیج. خواهین دیگه نمود ویم زلینم همراه کنیم. گشنیج کردم. اینه گشنیج میکنیم. به حد завтраки با مزه میشود. сковородка در کمتر افغان میکنیم. نه омлет همشه میاندازیم. 3 تخم می 1 сковородка میشود. اوزی کشکشم میپوشونیم، میسته تا پختن شه. بعد ایستشه با توب میدیم. میسته دخترها 5 دقیقه دا تیار میشوه. باز این طرفش توب میتیم، سیر میپوشیم، محکم میکنیم، سرپوشه کمتری دیگه میسته، سیرش آب میشه، میگیریم شه. الکی صبحانه با لذت تیار کردیم. میتونین شمارم تیار کنین. درونش دا اختیاران پمیدور میخواهین، یگان چیز دیگر میخواهین، سایسکا کلباسه کدوم میخوره، همراه کنین با طبع دلی خودتان. دخترها یک پیچینه با لذت که میتونین در رمضان تیار کنین در منیوی هر روزتان. این یک موتیواسیا میشه شما ده هر روزه منیو باید تیار کنین. یک روزش ده همه را آماده سازین. دخترها 250 گرم مارگارین، 80% 70% فرق نداره، 1 دانه تخم، 1 قاشقچه زرخلی تیل، 120 گرم شکر، 1 پیوله کمتر ده یا نیم پیوله زیادتر شکرش خیلی بگیریم. با پیوله اگر بگیریم با قاشق یا 6 قاشق شکر اندازیم بس دخترها. و نیم پیوله شیر. اگر سمیتانا داشته باشین 2 قاشق کلان سمیتانا همراه کنین. تمام دخترها ارد با چشم نگاه میکنیم. اول 1 نیم استکان ارد اندازین، خمیرتونه بشورین. وقتی که نرسید با همراه میکنیم. نه از 350 گرم ارد میروه ده همه خمیرش. بینیم ملایمک میشود دخترو، سختی بعد ایران نمیشوریم. همین خیلی با لذت میشود. تیار کنیم پشیمان نمیشوین. اومد ماه شریفی رمضان با همه شما مبارک شود دوستان عزیز من. خداوند همین خیلی همه وقت در رمضان ما را نصیب گردانه. دخترای خوشروی من همتون من میخوام که در همین کاری شرکت اتمی دعوت کنم، برای که کاری نغزه، کاری بیر از خودای ما اوش در یک ماه چند مرتبه ما اوشای دخترو. ما اول 1 مرتبه خیال میکردم، لیکن نه چند مرتبه بده پلوس بونوس میداده. به حد کارش نست تکتون دا 2 شینوس میورین. شما دارین همسایه خیش تبار دوگانه همسیف همه را میشناسین. همین بسیار آدمیزاد یک دیگری را میشناسه، دوگانه داره. یک دعوت میکنین محصولاتش که بهترین درجه یکم در جهان
шумо муаррифӣ карда ҳар як маҳсулотро тавсия дода кор кардан мегирен. Беҳад кори нағзе хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора. Ҳамиш нағзе ки дар 6 моҳ як бор харид мекунен аз кабинетон, корро пеш мебарен. ҳамин апай шаъло наставники беҳтаринае ки ҳами группада марам ҳастам духтаро барои ҳам мехоҳам ки шуморам дами кор кунен, беҳуда нашинен, вақтона беҳуда нагзаронен, ҳар моҳ ҳам маош гирен, ҳам ёрдами шавҳаротон мешавад. духтаро маълумоти бештара айпай шаъло худаш гирен, номерошда муроҷиат кунен, кора сар кунен, да комментария закрепит мекунам, беҳтарин кора пушаймон намешавед. 5 дона себа тёрка мекунем духтаро, чормағз ареза мекунем, чанд қайки дилтон бикашам қа чормағз ҳамроҳ кунен ва ним пиёла шакар ҳамроҳ мекунем, ба қошуқ мекобем. тамом. ира дар болои плита ягон хел гарм кардан дар кор нест, ҳам хел мекобем. тамом. живой места. баъд хамира гирифта тунук мекунем духтаро. ина шакарша якҷоя мекунем места. хамир хела рӯ гирифтагия тунук мекунем, камтар орд пошида дар тагош тунук мекунем. ин хамир ҳам хел нозук, мулоими хушрӯ омадагия беҳад бамаза мешава. ин як менюи рамазони то меша духтаро, фикр накарда тайёр кунед дар рамазон. иншоалло ки кӯшиш мекунам бо менюҳои рамазонам барои шумо пешкаш кунам. шумо дастгирӣ аз шумоай, пешравӣ аз ман. агар ки дастгирӣ боша, лайкҳоро бубинам, мотиватсия гирам, боз навор мекунам барои подписчикои хидмат. ина духтаро бинен мепечонемша дар духовка ҳарорати 200 мемонем, мепаза дар байни духовка мемонем духтаро, так тори духовка гирон боша. инам хел бисёр мемонем ки начинкаш бамаза шава. баъд духтаро телеграм канал дорам, кадо мехоҳад ки телеграм канали ма марҳамат, силкаша дар поёни видео мемонам, дар омада обуна шавен. хела ҳак подписчиком дар телеграм ҳастай, ҷоя группаи суҳбат дорем, бо ягон суҳбат хостен, мотиватсиония ягон менюи рамазона маслиҳат мекунен духтаро. барои ҳаме марҳамат дар телеграми ма обуна шавен. дар иҷа пухта ширинӣ бо лаззат болошта вақте хунук мешавад духтаро, бад мепошем сахарни пудра. дар гармиш напошем ки гарми бад боша, об мешава. ина беҳтарин ширинӣ осон тайёр кун, вақти бисёр намегира. баъд песочне ба ҳам мева дора, ҳам витаминай дорунашта духтаро. и беҳад чизи нағзай, ҳам тез тайёр шавай, вақти бисёр намегира духтаро. раҳмат барои дастгириҳотон духтаро, барои лайкҳоро бимонен духтаро, комментариҳотона интизорум. дар инҷа як рӯзи бороние ай пеши корвон гузаштем. шавай духтаро бинен, ягон кас нест раҳи корвон озод, ҳами хел хушрӯ. ягон кас не дар шави ҳам хушрӯ ай корвон. бо гуфтам барои подписчикои дурай ватанам навор кунам. бинен бо ҳами борон бубора, ҳаво худаш гармак буд, ранги баҳор шудагия, ҳавои софи тоза хушрӯ. як рӯз ҳами барф бориду, бо ҳамихе офтоб кард, хушрӯ кард. барфе ки ягон соата мешава, шав мебора, рӯзона об мешава. хай ҳавои тоҷикистон бахчай духтаро. инам хел бо раҳда рафтестем, ҳавлӣ рафта будем, барои рамазони тайёрӣ дидестем. иқа нону кулча пухтам барои рамазон. ака духовка дам мепазм, гуфтам ҳами охирон бор пазм, بعد رمضان إن شاء الله. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. دخترها распаковка чек пасуда, распаковка пасуда. ай магазини 10 сомона гирифтам.
ира та ин хали аввали нишонтим контейнери хали гирифтам ира барои зелен духтаро зелена майда када реза карда дрнишда мемонам кришкачаш махкулум шуд хоҳи иҷаша мекушои ха воздух медре нахоҳи махкам мекунӣ плотна махкам меша иҷа резин дора рӯи каданаш ду даста бояд бикушонша та ай гирифтам ята ай инаи контейнер гирифтам инам контейнериш хали бақувватар ира 10 сомон гирифтам шам 10 сомон нархошка бугум ира махкулум шуд сахтаки хушрӯ инаҳа бинед баша махкулум шуд ман ая набори калонша гирифтагим урам хушрӯай вай дига магазин гирифтагим ай корбон фақат сёмка мекардам ира ай уҷа ята хай гирифтам вай ягон чида дар кор мешаванд кӯдако мактаб мебаранд байн ай губкара гирифтам 5 сомон ҳардаш ай губка ира гирифтам и шишагиям ина ягон ҷо меравӣ об мегирӣ мебарӣ хушрӯак хидмда гирифтам чиния бакал об мебарам иҷа резинкаша мемонӣ плотна обш намереза шиша ҳайда ай хушрӯак и 7 сомон ина 5 сомон зайнабда гирифтам як ала резинка дора гуфтам бихай боята гиримша 5 сом баъд ина хали гирифтам и чӯбчо барои мева ҳай барои хали ягон чӣ хӯрдани вай мева ози фрукти мегуфтам бо я гирифтам ҳамин чизои даркорӣ гирифтам духтаро чизе ки даркорам ина хали гирифтам барои мерӯи столда мемони чой гарма ё ягон чизи гарма мегирӣ мемони гуфтам каме килёнкаш намесухта боша об намеша чизи ҷӯши баъд мони мумкин об шава ё ина чӯда агар бираса ичи намеша иҷи кавта хай поёнтара кай хе варианти бугӯӣ ки ин набоша хали набад утари дар пиндодо ҳаста ҳамун сайти ки ман хитои заказ мекунам гуфтам ҳоли хай уҷа баяте хаша мекунам бе ҳеҷ чиша мекунам барои ки уҷа вариант бисёре да любой чи мефорад мезанӣ мебурои ай бозор намеёю хали чизе мехостаи ина хали пасуда мебурорум нишон медиҳам ина духтаро пасудои гирифтагӣ ина хали форид ман инаи баракош серинки ай маҳқулум шуд ай 4 та гирифтам 7 сомонӣ шуда и 10 сомонӣ будай то ҳами 8 марта скидкашон будай 10 сомонае ки тарафи пажарка дай духтаро ай ҳаму рафтам гирифтам дрӯни бозор да сеюм дарвоза кадой мепирса да сеюм дарвоза поёни аммо тарафи корвона тарафи пажарка инаҳа ин хали гирифтам и калоншам буд майдашам буд ман майдатарша гирифтам ай 4 та гирифтагиам ина дутаи дигаш ози иҷадай инаҳа я 6 та кошки мегирифтам гуфта бо пушаймон шудам гуфтам бар амазонда наравам дика пасуда акчихела ями 7 сими буд ба гуфтам биё хайқа я 6 та мегирифтам зур мешуд ина ёш 12 сомонӣ духтар наи чоркунҷаи чиқракаш ай дута гирифтам ман пасуда бисёр дорам духтаро бо ина меҳавасм кад нежнияк просто серинки иҷоҳош мада маҳқул шуд бо ай гирифтам ай ду дона гирифтам тамом оли и даф бирам бо ай ҳами мегирам ай ҳами я дутаи дига мегирам ёш скидканаш да ё ҳамун нархи чунаям чизи буд ҳамо ина ёш гирифтам ай я дафи дига ҳам гирифтам нишон додам надодам ба фикрам надодагиям дига намуча гирифтаги будам ина халякош дига будан ҳоз нишон метиям бо гирифтам и даф кабуд як цвет ҳамаш я маҳқулум шуд не чӣ хушрӯй ёшам фасон ина духтаро гирифтагим ҳам сирхак дошта ин хали полоскаҳош дуранга иш я ранга бо иш маҳқулум шуд гуфтам хушрӯтарак бо айш гирифтам хай инҷа як гала пасуда шуд бо ҷои пасуда мониам надорем духтаро хай хеле ҳавас мекунем мегирем ай гирифтам баъд я чӣ гирифтам духтаро надписи рамазонӣ хали кашол мекунам ба нишон метиям девордай пардадай бояд кашол кунам ирам ай корвон гирифтам 20 сомон симана гирифтам духтаро амисола ки якум борай симанак мехӯрем баҳорам омад қариб и ҳафта баҳор меша ай симана гирифтам намедонам қаша 15 сомон гуфтак оли начашидам ҳатто сразу омадам бароиш мо навор кардам духтаро ина симанака кушодам гуфтам беа боро хай нишонтиям хали ай бои пакет маълум набуд ина симанакам мечашем иншоалло исолам намехе духтаро я боро гуфтам шам нишонтиям ба хайра хуш кунам духтаро байни аптечкарам заказ кардам аллакай дороошам мондам амихе ҳоли аптечкара ай пиндодо карда будам ай сайти ҳамо хитоӣ заказ карда будам айра якумш калон кардам вай беҳад калон буд ба и майдачаша кардам средниам дора бо и майдачаш ябнечқа дорвако хушра как места ира ай хитоӣ заказ кардам арзон ай и пластмассе бо сабукам қавесам надор
дахтаро байнерам ай сайти ҳаму хитои заказ карда будам омадагия ирам гуфтам я бора нишонтиём ира қатиями аптечка ҷоя омада будан барои микроволновка кардам даруни микроволновка намемонӣ ай болош кришкаша хем мемонӣ тарелка ягон чи яке гарм карданӣ хоҳем ҳам радиатсияшам бисёр намерасаша ҳам микроволновка чиркин намешава бризг наметия хушроак то зак миста аям як таме хостум заказ кардам омадак я бора гуфтам қатъи амёд нишонтиём баъд духтаро бисёриҳо хемохема айма мепурсанд ҳами навори пешина пурсида ма гирифта будам барои очама ман намефурӯшам духтаро ҳами номерое ки рӯи экран да мемонам ҳамиёро муроҷиат кунед доранд навори пешинадам номер мондагин ба ёдам муроҷиат кунед ин номеродам муроҷиат кунед ино доранд бо кадоме ки мехоҳа кор кардан нависеншон кор кунед арзонтар мехарен 8000 рубл будай хемохем бисёриҳо пурсидан айма ман гуфтам ҳамин наворда хай ҳаматонда ҷавоб медим як бора ба барои курси китай мара мепурсен олиам курси китай рафтестай ба хотири моҳи шарифи рамазон ҳолиам рафтестай кадомее ки хоҳишманда барои курс номерои худамда нависен вай мекунам ётон метем бо тамоми секретош нархи арзон қатъи айма нарх қимат неста личкаамда нависем маслиҳат мекунем духтаро барои курси китай хитон самостоятельно бор заказ мекунен аз хитой